miujiza. Kuima. Tenda miujiza Bwana wewe. Tenda Yamana yahozeho n'ubu niyo Mana. Yamana yakoze ibitangaza zamani za kale. Kama ulivyonitenda wewe. Tweka babadirisha kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze buhabwe icyubahiro.
tugomba gufata umunsi undi kwirundukaza. Dawidi yarayitambiye ngo umugore amukoreho. Dawidi aramusubiza ngo ni gute noreka gutambira Imana yakuye so ku ngoma ikanimbika. Umugore yaramubwiye tukoze igitangaza. Umuntu umwana kuratamba kugeza ubwo mwitera utibuka. Aramubwira ngo wa mugore wenda atambiye Imana yirukanye so ikanshiraho ndambirike. Datambiye Imana yangiriye neza nawe ikakugirira neza. Ninde wundi ninde twotambira? Muri iri cyaravuze mu ngoma yayo niyogere ngo nisabana b'abantu. Zaroge. None ikongera tambira Imana. Tumara kuganira ijambo ry'Imana. Tenda miujiza Bwana.
Thank you.